Tradisi suci gereja, Sacred Tradition of Church. Tradisi suci ialah penyampaian hidup ajaran Yesus Kristus yang diwariskan dari para rasul melalui gereja di bawah bimbingan Roh Kudus. Ia berfungsi bersama kitab suci sebagai sebahagian daripada wahyu Tuhan. Mengapa tradisi suci penting? Pertama, mendahului kitab suci. Ajaran Yesus pertama kali disampaikan secara lisan sebelum ditulis. Kedua, mentafsirkan kitab suci. Gereja dengan bimbingan Roh Kudus menjaga dan menjelaskan kebenaran Injil. Ketiga, menjamin kelangsungan iman, melindungi ajaran asal Kristus daripada penyelewengan. Contoh tradisi suci, kanon kitab suci, penentuan buku dalam Alkitab, kepercayaan kepada Tritunggal Maha Kudus, amalan seperti pembaptisan bayi dan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Tradisi suci dan kitab suci bersama-sama membentuk asas iman Katolik yang dipelihara oleh magisterium, kuasa pengajaran rasmi gereja.